Hello friends, welcome back to another video. Then tuna hi question answer hin kahin don put hin question hin do hot Aadhaar card update chung changa question hin do chu kahin se hin chuna pula kona zone age ni hin ngai pen hin vet pan channel a than hin lu se tan like share subscribe ni bot video no in tem ki pan masang comment chula bo nga ki pan ka video pula kona zone age ni hin ngai pen hin vet pe jeng ki pa thu ken se na channel a than hin lu se tan like share subscribe ni bot video no in tem ve direct panutin चाहे हम सब पेना क्वेश्चन ही कोया हम ती आले बॉय चिंग थंग न्यू अहिन अमा हिन पी से हम ते लुंगसे ते इन राशन कार्ड ऑनलाइन ना इति अप्लाई बोल दे हम हिन से यो ती है ना इति खत नो हम किन राशन कार्ड chung changa minin hin do ya chun khat le le kala है ना क्वेश्चन चाहे राशन कार्ड ऑनलाइन ना अप्लाई थे हम ती यो हम हेंगे ऑनलाइन ना अप्लाई थे हिन एमा ते नो की अप्लाई थे ना डॉक्यूमेंट अखिन पो वाले की अप्लाई थे जो कहिन है साइन तेले हिन से मिन ती जो कहीं चुका हिन सीम दे नहीं वांग गे दे है ना चुका हिन है सामसन है अबाना ची किले हन लुन लाल पे गांगते ऑफिशियल अमा हिन इपिन से फ्री लो PR 300 अला उचुला ती हेंगे एमान इफोना इकी बोला हिले चार्ज उमलो है ना इथम आधार अपडेट न दिंगा चु चार्ज उमलो हिन नंग CSP हम एलो CSC आना ची दुकान आना ची आचु अमा हन फ्री ही वांगा जो अमा हन अनतो ना मन किलाओ है ना प्राइस किलाओ है जो कहीं है साहन तेले नेल्सन बाइटे हन आधार ले मोबाइल लिंक हिन से यो ब्रो आधार ले मोबाइल लिंक जो कहीं से ता नहीं वांची जो कोन बॉल थे हम तिल IPPB अकाउंट ने हन बो की बॉल थे ना अजी जो IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ने आल आधार तो ने की लिंक आले जो चाचु नगा अपया आधार नंबर का चेंज नो मैंने ती आले चाचो अप्लाई की बॉल दान वीडियो में ना चाचो अप्लाई बॉल आले अमा होन जी बैंक हॉट ब्रांच ना तो होचन ऑफिस ना तो होचन अमा होचन ने हेल्प दे है ना इदे अदंग ऑप्शन जो ही आले आधार पोर्टल ना चे आ चाहो डेट ना की फिक्स थे ना इति निले ऑफिस ना चे थे हम जो ना की फिक्स ना चाचो ऑफिस ना की चेंज थे हिन अही लो वाले CSP आ ना तोंग हो मा होन बॉल थे है ना इमा ऑनलाइन ताचु तु आही ऑप्शन दांग उमलो है ऑप्शन दांग चले बैंक IPPB बैंक चुन नहीं है ना अपन चेक ले हन मांगनेव खोंसाई 1 2 3 कितिन ब्रो आधार फोन नंबर इमा इनकी चेंज थे या येंगे के चेंज से तुले ला के से है ना कि चेंज थे नहीं वाचो अकाउंट नहीं है ना IPPB अकाउंट नहीं वाला ना कि चेंज थे लो है नंग मान जो कहीं है सा के नहीं बाना कि KC mang 1000 kitin so pi ema device mang cha a mi danga update ki bol theina lampi ham ka het no me henge Aadhaar card chung chu hai na Aadhaar card update na hi henge ki bol thein ai wa chu na ha bol wala server down the na na phone a chu server hung down le ps on chu open the lo the kiang jan tha ka apply ijan ham khat ka apply jo chu ka server hung down in mi danga to ka ball thelo hena tu ni ka hin ball kin hen tu ni on cho ijan ham khat ka mun ball jo to a limit kin ta na server ki tele ka phona hi chi ki lo tai ki ball the hena mi danga ball pe the I phona ko na chu ka hin het sa hen kim singsit 917 hi pin se ham tel Aadhaar card kana ki sit ma phone number chu ka choi ta pon update ki ball the na dem chahe Aadhaar update na hi phone number chu angai na angai a phone number chu angai hi pon ai ma chu Aadhaar number chu na pi tin le Aadhaar number na pi tin anoya captcha ki shun hin captcha ki shun chu naga mi cha le sen na ti ale cha chu direct OTP chi yang na na phone Aadhaar ki link number a chu OTP chi yang hai ti chu OTP chu chi lo wa hi le update na ki bol thei lo de na chu ka hin het sa he Robert Son official 7245 ma ipin se am da bro tu masanga video khat kanamu na achun biometric update angai lo umin iti hintem ke achun kavet le ngai hi inte tin tuni nangin nan ball pen hi ka ball lo chula ipi tidem biometric kon henge biometric hi abon wa mi ro se dinga ngai pon anew ho di alin ho dinga wa ngai na anew ho dinga ngai pon kum nga noi lang ho biometric ala po win tele
aje chu ama hoi a finger ho ki sen nong hung a khut ho ki sen nong hung change de na hi ja chu ala lo hin a second a chu hi ale biometric ala lo wa hi le I te sei tham ata ham jo ham wan chu ke pon na ai ma chu bio akum thing na hi ala biometric chu ala te te de hin chi jo teng le ip ham ti le ke ya chun ka vet le a bol puti a hi angai po ya tin henge mi jo si angai po ka ti na 10 years masanga ki bol ho chu angai 10 years jo wa 10 years thing lo ho a chu angai bi se po update angai bi se po na hi wanga chai khat ki na he nang na ki het ngai na chu Aadhaar portal la chu na lu na le na Aadhaar card chu na ki log nga le ama hon hin sei te ta update ngai tham ngai lo dham na update ngai asena hong ki sun na ki update di hinga chu hi hinga na aban chi ki le India Post Payment Bank nei te ngai ham henge number khial na dinga nangman online na ki khial dinga le chin na nei te ngai na amin chu boy kim pa he ban chi ki le lamjang 9726 ma hin captcha zowa login hiza chuzo phana OTP chu na hoilai homa chu OTP nami lu the ham phate chan na video sim chu ve phan lang ngai pha o OTP mi lu di na ti pai jing he a ha mong e chai ga sei nom chu hile a portal ana lu chai ten le Aadhaar card kiti na no ya document update kiti en chu mi ele chun I pi ham khat yes or no ti a mi na min tin lai noi le a ho check min la ho na mi a le ip hung ti dham ti lan cha jan Aadhaar card number su na min tin noi le a chu captcha su na min tin chu ten OTP su na OTP send men chu OTP send na me le anoi ma chu step khat hung pai din step ma chu ip ham ti la OTP su na men na chi OTP chu hoya na la dham ti la na OTP send na bol a chu na Aadhaar card number a chu na OTP chi tin chu na kila de captcha ki sut na noi le a OTP send ki sut na noi le a chu ki de na OTP sut na cha chu na mi chai ten next na mi adi log in na bol bo he na chu ka hin het sa hen aban che ki la han ke min se jr ki ti hen sarpa ki pa ume na content ho hi aki phat chompi momong ji e ka het nom khat chu ka pan card hi minora a na lain Majora ka upgrade or update no me ima changa online na akibol theidem henge chu na kibol the na chu document extra ngai ki din nangman online na chong chu upgrade na kibol the na chu upgrade na kibol na dinga chu document izan ham extra supporter ki ti le supporter document khat le ni ngai de he chu ka hin het sa he aban che ki le hlung dim lim min lun ki ti hen amai pan card update bol didan in bol kit no a hi thei dile henge ka hin bol na he ma hung ge jap na lai de he aban che ka lalman chung ki ti man so pi chapang ho hi bol te nga yem bol di hi le ep document upload bol pi ding ham place ti na chai chapang akum niau mong hi lawan chu ma ho a chu ngai be se lo na ai wa chu them kha school hung kai the ya hi le school na change kha a hi on la transfer certificate din ai lo school certificate ai lo I card ti ho din alo ka certificate no the na chapanga on ka certificate kila do the hin alo de birth certificate no kila do then so a chu ne the na chai update Aadhaar update na ep hol ham ti la khat chu approve nangman hi na proof anga in khat chu hi len ne address proof ngai na te ni le chu ngai in example a pan card ibda ki hol ham ti la pan card hu ema proof na I proof hi na hin voter id ibda ki hol ham ti la voter id hu gela chun anung langa voter id I ma cha I khat de pun hi wa anung langa address ki sun address amen he na ka certificate na address phacha ma hin ka certificate ne yong hin school certificate transfer certificate kisna ho address phacha ki pe na hi ja chu chu chapanga hi yong le tho chu ani te thin tho a khona chu bol the na chu ka hin het sa hen te ban che kina lamjang 9764 ma OTP email diu hi
nati a OTP chu iti hung di ham message a hung lut di ham henge message na hung lut han WhatsApp message or normal message na chu inbox na chu hung lut de he ban check le hen James khong sai ke tin thathum masanga kapin kum ka khial chi chu update na akisim dem ole upgrade tha ngai dem chule ep lampanga upgrade ngai ham please reply you tiana chahe ga seinom chu thathum masanga na date of birth na khial hi ta jong le im cha boipon chu ki update te na ki update den thakha sunga ki update ji tan ki update den tu a he upgrade pa hi ep ham til upgrade na bowling pa na document upgrade na bol ngai na tu Aadhaar card na chu ti la chu thil dang danga ko na pi then to school document na ko na pi then ai lo voter id ko na pi then ai wan tu a he a hin khol ki nu hena them kha I tham strong na dinga na Aadhaar card chu ga strong be na dinga chu upgrade na ki bol ngai na document add na bol ngai ye chu he aban che ki le han ngam cha how ki 549 hin ep in siam ti le azo zo ngen a sei a hi e zo a sei zo se ka bol do om poi ti na ni pi le thil phacha hi ve no ngain kha ve I bol hil mana cho kinga de pona I bol ten lo na bol do de he chu ka hin sei nom he ka ki pa e na cookie max YouTube G9G ki tin ama Aadhaar card nei lo lai on la et cm di ham chi he update ma hin Aadhaar card nei lo ho chun update ki bol thei lo di ti nai ki he sa hin ai wan chi chu itin na hon da ham Aadhaar card chu itin hon dam ti le Aadhaar card center a kona na ki hon thei hello online a kona Aadhaar card center a na chi ananga nga sa nga chu online a kona nang date hona ga ki fix ga na ga chi a timing hona ki fix ga la mi tam ta line ki go long la nang date fix na nei ji a time fix na nei ji a direct nga entry na mu le na chu ka hin het sa he ban chi ki le han min lal how keep correction ama hin correction ho iti bol de ham tu lai ta he Aadhaar update chi lai ta hi ji a hin min khial ham alo date of birth khial ham address khial ham ti hoi a hi thei poina online a ko na hi thei lo a hin ai wa chu Aadhaar center na chi la wan chu hi thei the chu ka hin he sa na aban chi ki le Stephen how keep 9211 ama hin bro Aadhaar card na link ki khial thei dem chu le phone number kim mang kop thei dem chahe Aadhaar card na phone number na te ja naman the na example phone number kha chu account dam ta naman the na sagi ge ko som langa Aadhaar card som langa naman the he chu khat na question hin aban chu le Aadhaar card na lim khial cha he nge lim yong ki khial the he wan tu pe na hi I ma cha hi thei lo na Aadhaar update chi lai ta hi ja chun thil dang update online na ki bol thei po hi lo le sei banga cha office na to ding e ma aga aki gela mi tam ta thil tam ta kha ya hin bol cho ha na hi ja cho ama ho in tu pe na a close su he chu ka hin he sa na aban che kilan ta cookie 18 ki tin e ho Aadhaar jong update iki bol chai ki ta win ale Aadhaar kicha a kisim lo ho hi ep lo a pha ham in siyo lang wang cho ki sei la lung hang om den na Aadhaar card dei lo ho chon a dei lo hi eng na a dei lo ho chon jo tang le school long kai thei lo diu alo thil I ma cha amu lo diu ti la job long apply thei lo diu na job ma ung lo jo tang a hin hol teng le hin kai do mai the na lai hen te school kai hon tu a Aadhaar card lo wa le pen number ang kim lo na langa chu ham lo ham wang kai po ma ke ho langa he pen number ngai sawin school kai de hin Aadhaar card ngai na ngai te hi chu I hon phalo langa hi lo la setan number ti a gel mai the hi wa chu tholang chu gel lo wa tu le si chunga na na la tho chu na nei ngai na ki bol ngai chu kai ni sa hi aban che ki le seimin len hong sai chapang ho a document dang nei lo ho Aadhaar le nei ho a hi ept bol di ham in se yo tikin na cha Aadhaar le nei ho ki tian le chapanga hiong le chapanga chun le kha simin le kha sim na document mai the na progress report do mai the progress report ka ta kha admission form ho mai the na school power admission form in thong chi the ai lo le thil
caste certificate no nei mai the birth certificate no nei mai the na ama hi na approve chu khat nga in khat cha ai address proof nga ye chu ka hin het sa na cho chu ama ho chun kum thing do wan document hi ti mo nei thi lo hi wa caste certificate ho date of birth ho chu ki nei the na cho a konan chu bol the he ti chu hin chen chu hin tu ni question answer hin se ho chu video wa sa wal tan na chena chung autin phandang lai hin se be du hin ka ki pa